ndashimira Imana yihanganishije mama akabasha kuba mu birori kandi ntiyagira ikibazo. Umuntu wese uri muri iki gicucu cibi biti hano kuri EPGR waje kudufata mu mugongo, kuduhoza amarira nk'uko Bibiri imaze kuvuga. Muzi ko umukristo utagira amahimba, abantu biki gihe bagira amahimba. Sokuru ntiyaragira ubaguzi, hari ababyeyi bamwe usanga bahabiye wewe ku mutima. Tuzibagirwa uruhare rwawe mu gukura kwacu nubwo mama yatabarutse tukiri bato. Undi mwuzukuru witwa rero Joanna yaravuze ngo warakoze kuza kurangiriza hano bituma nkumenya. Ubwo tuzakura tureba amafoto yawe n'uyu munsi. Ababizi rero baragwa batekereze iri jambo tubisobanura. Imakile rero uko yavuze kuri sekuru yaravuze ngo nubwo bitatworoheye kukubura muri iki gihe aribwo tukibura data bagaza, amasengesho yawe ni ifumbire kandi Imana twakumvaje izatubanisha. Iranzi Prince rero uko yavuze kuri sekuru katwihangane. Sogokuru wa papa Serukiza twabanaga aherutse gutabaruka, dukomezwa nuko dusigaranye. None nawe uragiye koko, ruhuka neza usange Imana wakoreye. Mwuzukuru wa nyuma dusoza rero yitwa Wise Manu. Sogokuru ndibuka ubwo nazaga kugusura mu Burundi mvuye mu Bwongereza, nkaba n'umuhererezi wawe. Dusigaranye amasiko yuko yo kumenya ibindi Imana yari yatuvuzeho tutatubwiye. Tukwifurije iruhuko ryiza. Muzeyi wacu rero yatabarutse ku minsi 2 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 azize indwara yanamaranye igihe ariko harimwo n'izabukuru. Tumwifurije iruhuko ridashira. Reka tubasabe rero tuhaguruke twese tumwibuke byibuza amasegonda nkangahe. Isubize umuhagarikizi rero umwanya. Reka tuve hasi rero abantu bose. Iki nico gikorwa nyamukuru cyiza. Rero murakoze cyane. Tumwifurije rero muzehe iruhuko ridashira. Bavuga reka tuhamagare umuryango wa Rugorora. Umuryango wa Rugorora bose nibaze hano nibatambuke. Umuryango wa Rugorora, umuryango wa Rugorora nibatambuke. Tuje kubabwira abantu bavuga. Umuryango wa Rugorora murabizi ko ari benshi, ariko kandi ntitwevuga twese. Tugize ngo tuvuge twese, aba bantu bose nta bandi bo bakivuza. Rero nicyo gituma twafashemo abantu bakeya kugira ngo bavuge, kuko nyine kuko twavuze ngo nta bantu bavuga umuntu ngo bamurangize. Haravuga kuvuga abo twateguye kuvuga. Twateguyemo abantu 5 bashobora kuvuga muri uyu muryango wa Rugorora. Ni abantu 5. Haravuga Theodore n'umugore na Nyasamaza. Haje kuvuga barumuna biwe, umwe aravuga. Haje kuvuga n'umugabo w'umuryango wa Rugorora. Murakoze. Bwana Peosifa, ndasaba Pastor Bagaza ko yamfasha gusoma muri Ufunuo wa Yohana. Uhanuzi bwa Yohana. Rimwe no kurikane haravuga ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Amen. Duhagurutse ku munsi mukuru wa papa wo kumusezera bwa nyuma.
ndabashimiye mwese abantu bagize igiterane hano, jewe ndahari, ndabashimiye cyane. Narabyumvise, mwagize neza. Nuko hano nyine ibyuma bya hano bidatanga ishusho. Iyo biza gutanga ishusho mba narazibonye, ariko barabimbwiye kuko mwateraniye ahantu kugira ngo muhumurize uyu muryango wa data uri hano, cyane no witanu wanje. Data kera acuye igihe n'umuryango wanje uri hano, muraterana, murabasura, murabahumuriza. Ntibyari byoroshe, baze bambwira uko bimeze. Mwarakoze, Imana ibaho umugisha, amen. Shimiye abantu bose bari hano hantu. Hari uwovuga ngo ntiyamvuze kandi nari naje. Nanje ntawe sobanuye ngo mvuge runaka ahari noja gusiga ubundi. Ndamushimiye kandi musabiye umugisha ku Mana, kuko igikorwa mwakoze n'icindashikirwa. Imana ibaho umugisha. Shimiye abantu bavuye hirya no hino. Abana banje bavuye Bujumbura, baciye mu mamodoka, bazanye n'abana babo. Byari bigoye, ariko baraza barashika kugira ngo baje kumpoza. Uko nije baje guhoza aba bana banje. Ndabashimiye abana banje, mwagize neza. Shimiye abantu bavuye ikavumu, ejo baraza bigoye, sinobabwira, ari amatike, ari imihanda igoye, baraza bashika hano. Nababonye, barimo bamanyana yanje, barimo abakwe banje, barimo abavandimwe. Mwagize neza, Imana imwijubaho umugisha. Hari abantu baturutse imuyinga, barimo Pamudogo yaje abashoreye, barimo abana banje. Yagize neza, mwakoze kuvuga ngo muhaguruke, mwari benshi go muryango, ariko wewe waje, ndagushimiye. Nazira ngabo wazanye, Imana iguha umugisha. Tugiye kuvuga papa kuncamake. Uwovuga ngo avuge se, data yambonye asa n'uwarugiye ko gutindaho, mwumvishe igihe yubakiye mu mwaka 54. Data ntiyagaza mpamagara izina, ntagaza nibanze suko niko nabandi bazabagira. Akawuma kampamagara ngo da, ngo niko da, ngo niko da, bene uko. Ese nuko niko bazabita abana babo b'imfura se? Kuko yambonye bisa nibitinze, akagira ngo none uko niko gutuma ngoma kubaho. Sinovuga amakuru yiwe ngo namare, naje ndashaje ko murabona uko ngana, ayo ni menshi. Ndavugaho bukeya, aba nabo baravuga uko bashoboye, ariko ntaho tumugeza, turarekera aho ngaho. Data ndamushima kuko data yatubyaye. Mwumvise abantu bavuze data yabyaye 131. Data ntakenyutse, data araseze. Ko murumva hapfuye 11, ese niko bavuze, asigara 120 bariho ku isi. Ko murumva ko data agiye hatageze, data agiye umwanya wiwe ugeze. Gusa abo bababonye duhanagura ku maso, birashika, ariko turishimye kuko data agiye ari umukristo. Hari ugusaza, icyo ni kimwe, akagenjanwa n'ubusaza bwe, ariko ikifite akamaro cyane ni ukugenda ari umukristo. Data yamaze kutubyara, araduhingira, aratugaburira, adufata neza, twashonje, yakoze iyo bwakabaga. Data yagiraga imyaka mu buryo rimwe na rimwe yagazija nko guhomba, donc ikaja nko kubora, yabaruha bakaza bakagura, bati ibingibi bindi bivyereyeho nanone bizoja guharibika. Murumva yari umuhinzi ukwe kose. Data yaragiraga inka
ntiyagaza asuhura ngo baje kumukura nukwica nanje nama mbifatiraho nanje iyo najaga mu nka nkizigira sinagaza ntaha itegeko kwari ukujana n'inka zagiraga umwaka ntumbaze nuko naje nkawugira kugira ngo nzotahanika nanezezwaga no kuzijana no gusa kuzigarura n'injo zishoreye ni data urora bintoje kumenya kuragira no guhinga. Uwo murimo ndawumushimira yagize neza data Imana impumugisha. Data tumaze kumenya ubwenge twasanze turabaturika natwe tubabaturika bityo twagiye guhinduka tuba abaprotestandi. Icyo gihe navuye maturika nza nkomunika nzanywa amasakaramentu urumva nari umuntu mukuru. Ubwo bubatizo bavuze bwa data bwo muri 71 donc twarutangira 72 gutya twese twabatirijwe rimwe hari Gakenke duhindutse twari imihinduka ivuye muri gaturika tuza mu maprotestandi. Ariko cyane cyane niho ngiye kuvuga intandaro ya data yo kuva muri gaturika mu mwaka wa 70 batangira kumugendaho data agasenga kandi ari umuturika uko abaturika baza basenga kandi bazaberekwa. Ariko abandi baturika bamwe batangira kumugendaho babayobozi bati yakiriye umwuka wa protestandi kandi uwo mwuka ni mubi dore ari no mukwerekwa ibyo bintu bati ibyo bintu nibi baramurega ifizi. Nari umugabo gutya nyine se nari mfite ubwanwa ariko nari umuntu mukuru asiga munka aragenda ifizi baramukonvoka ajana n'abagabo babahamya baja kumushinja ibyaha kwaza yuzuzwa kandi yubatse akazu harya kuri Karongi munsi yo kwa Nyamarimbwe gutya niho yari yarashize akazu k'amahombe bate uwo muntu akwiriye guhanwa ngo bashike ifizi baraburana ngo baburane. Umuyobozi wa gaturika wa ruhari arababwira ngo yoba mwese mwari mufashwe n'uwo mwuka icyo nico mwamuzaniye icyo nico mwamuregeye. Aramubaza ati wagiye mu protestandi utahabaye n'umunsi n'umwe. Data aravuga ngo ntarasengera mu protestandi twabitaga bahirika ngo amare guhakana utaragiye mu bahirika akabaza ari umuturika ayasugira ishapuri. Data akora mu mupfuko azana ishapuri ati ngiyi ishapuri ndayigira nzana isenga buruko bwije nuko bukeye ariko nahumiriza kerekwa kandi nkuzuzwa nyine nico rico banjijije ariko ndi umuturika. Aramubwira turatsinze kandi gutsinda kwa ngo imuhira bazobimenye. Data bamuheza umusaraba padiri amuheza umusaraba munini mwiza uconze neza arawuzana wari wegetse mwacu werekanaga nk'insinzi kuko yagiye ari imbohe ariko agarutse yatsinze. Niyo ntandaro yo kuja mu protestandi. Tuti ibi bintu ntabyo abaturika barega ubundi bari kumwe turahindukira tuja mu protestandi. Data yahindukiye afite umwuka wo kwerekwa wo kuzuzwa ari umukristo abyitwaramwo neza abikora neza kugeza kuri uyu munota wa nyuma wo kurangiza. Data yarakira umukristo kandi yabyitwayemo neza. Imana ihabwe icubahiro. Ikigira kabiri data amaze kuba umukristo atangira kudusengesha no kutwigisha kubijanye n'ubukristo akatwigisha. Igihe kimwe nagaza ku mashuri naja kuva mu nzu akambwira ngo banza wicare hasi ngo usengere. Amasengesho yase umuntu ni menshi ni manini sinzi uko nayasobanura. Kicara gasenga namara tugahaguruka nimba tugiye kwa Mbogo tukagenda. Kamangene umutima yambwira ngo ubwo data yansengeye tacomba kamangiraho naho nugenda narara mu biti nta giti conica kuko ya masengesho karankingira. Rero data yadutoje gusenga atwizeza Imana tubwira ko Imana ishobora byose kandi Imana izivuga. Turi hano hari umunsi umwe yavuze mu kanisa byenda hari abantu babyumvise hano tumuhase kuja ku bitaro iwe aratubwira ngo ntabwo yigeze yizera ko imiti izikiza ngo iwe amaze kwemera Imana ngo yamenye kuko amasengesho ngo ari yazakiza indwara. Hati nuko gusa Imana iguhamagaye wogenda ariko ari indwara ikira nugusenga ugakira gusa. Turamubwira ngo imiti yaje kugira ngo izivura abantu. Twamujana gatabikunze ari ukubera kwizera kwiwe yizeye Imana. Data yagiraga amagambo makeya muri kameremere yiwe. Data yagiraga amagambo makeya yagiraga amagambo menshi ariko atari kunanirwa kuvuga
kuko data nkuko wavuze ngo yakiranuraga abandi n'indi mvugo nyine ivuga ukundi. Data yarazi guca imanza neza, urubanza bamuturaga data yararukizaga n'urwananiranya handi bakagenda barumubungishiriza. Ndabyibuka hariya muri Byura harya gasanga hari abagabo babiri bagize imanza zirananirana, barazamuka harya baramusanga n'undi musaza ngo nibijende ngo bamare gushika babakiriza imanza zananiranye, ifaranga barazimariye kuri parike bataha bakiza. Ariko rero nanone mu magambo yiwe amaze k'umukristo akaba make kandi akaba y'ukuri. Data akitonda, yirindaga kuko yogira undi muntu asitaza kugira ngo aharaje kumwumva nabi, kuko no kurangiza yagumaga kwirega ku bantu. Yavuye aha yatwirize washaka icyaha kwiregaho ukakibura, adusezera bwa nyuma tubwira ngo ndagiye sinzi nimba zose kubonana, atari kuko ndabona amasaraye. Ati twirege twese tubabarirane twese nitumara atuhaguruke we pasiteri usenge. Namaze gusenga nanje ndicara namubwira ngo kumubyeyi nawe haguruka udusengere amasengesho y'umugisha yo kudusezera. Ibyo arabikora. Data yitwaye neza mu bukristo bwiwe no kugiramwe ukuri n'amagambo makeya. Ubundi data yarazi guhuza n'abantu abaturanyi kuko bavuze ngo abana mwagaza mubona hariya ababana bose biyikarikiye nimwo babaga. Abamama presque bose sinzi nimba hari umuntu utamwisanzuragaho ngo amubwire, n'ufite akabazo akamubwiye naho yogira yosigarana byenda izikiro kimwe cy'isukari yozitanga kugira ngo ahari uriya muntu atagenda ababaye. Yarazi kubana n'abantu bose neza. Data kubwo umpano yiwe y'ubuhanuzi, data yaraduhanuriye nkuko mwumvise ijambo rya Kagoma ry'ubutumwa yatumye ryo gusezera ku munsi mukuru wa sekuru. Aravuga ngo arazirikana ko no kubaho kwiwe byavuye mu buhanuzi bwiwe. Madame yaragiye nko gutinda kubyara, agenda kwa sebukwe ngo amare gushika, aramubwira ati ngaho nsengera ko ndabona ko nsa nugiye nko gutinda. Aramusengera, amaze kumusengera nahandi twarabivuze saha ngaha byenda mwarabibonye sinureka kubivuga none ngo ubwo ngeze hano. Aramuhanura aramubwira ngo ugiye kubyara umwana w'umuhungu kandi uzamwite Samweli. Ibyo biraba naho twaba twarahinduye izina biterewe byenda n'impamvu imwe runaka, ariko biraba. Nicyo cyatumye umwana yavuze iryo jambo rya nyuma ngo aribuka sekuru, kuko umunsi wo kuvuka kwiwe byavuye mu masengesho yiwe. Ibyo ngibyo nabyo ndabimushimira. Data yakoranye na Rugari hariya mu Gashasha, akora imirimo y'Imana, asengera abantu, ayobora abantu mu gihe twari turimo muri uwo murimo. Rero ageze hariya muri Byura nanone abo muyumbe yabanye n'abayumbe, barasenze bitwaye neza, bakoze imirimo ikwiriye y'Imana. Tugarutse tugeze hariya kuri Gitavi, ibyo byose yabikoraga agira n'umutima wo gutangira Imana. Iwe yarazi ngo akantu kiwe, reka nabyo mbivuge gutyo, data iyo yabonaga akantu kamunejeje cyane ni ukugaha abakobwa biwe. Yagaje kubahinyana ntambwire kandi ari nje mukuru kandi ari nje uziragiye, akamaye kubita ngo yenga umwana ngo niwe ngo najana inyana. Ese bazapfa gutanga inyana idafite noneho n'izina ngo nawe napfa kujana niyo ngiyo. Iya kabiri ni ugutanga mu ikanisa, ntawe yagazaraganya, ntawe yagazagira ate, akamavuga ngo mu ikanisa ngo hakenye iki kintu ngo none ngo kiriya kimasa ngo ikanisa nirikijana. Kubera imbaraga ziwe no gukora kwiwe byatumye twubaka ikanisa ryari kuri Gitavi nijoro rihagarariye, atanga inka yiwe ngo kugira ngo ikanisa ry'Imana rihagarare so dusengeramo. Tugera hano mu Bwagiriza, aba EPGR bamwe turi kumwe hano bamaze gutanga itegeko ryo gukuraho imbahwa, yarampamagara arambaza ngo se ubwoba n'ubwike kidusigaye turi bakeya ko ndabona ntidushoboye amadafari. Arambwira ngo se amadafari azagura gute? Ndabimubwira. Arambwira ngo shiramwo abakozi, ibindi bikurikira tuzabimenya. Mbashizemwo atanga amafaranga, abandi bagiye batanga yandi bongera, ariko we yamashije kandi yakoze umukingi munini. Data yagize neza, yakoze neza mu mwanya wiwe, yatureze neza kandi yakundaga abana be neza. Ahasigaye sinuvuga data ngo murangize,
nuguma gutekereza nuzana amagambo menshi kandi nayo atanarangiza. Data mwifurije iruhuko ridashira. Amen. Ashimiye Imana kuba ku munsi mukuru wa muzehe. Uyu munsi tangije nteza abantu bose pole, umuryango wacu wose w'abagorora mbahaye pole, n'umuryango wacu w'abasita nje nibo mvukamwo bose mbahaye pole, bihangane. Twapfushije muzehe twese tumukunda kandi twese n'uwacu. Pole mwese mwihangane. Congeyeho mpaye pole mukecuru w'iwacu mabukwe, muhaye pole iyo ari hose, bunyene ibihugu byaregeranye nabo baravyumva ahari, muhaye pole kugira ngo yihangane. Wisi niko bimeze, abantu bose bariko baragenda ubunyene bataha, imbuto yeze yose kirataha, yihangane. Mwisi nibunyene niko bimeze. Icongeyeho mpaye pole abana bacu bari mu bihugu bya kure, bagiye baba hanze, bagiye baba hatandukanye, abo bose mbahaye pole, bihangane. Sogokuru yaratashe ariko bihangane. Mwisi niko bimeze, imbuto yeze kirataha, ahasigaye bihangane. Sogokuru kuko yatabarutse, n'abaramu bacu bose aho bari, n'abaramukazi bacu bihangane kuko data buko twese yaradusize, twese twarababaye hejuru yiwe kuko yadusize, ariko bihangane aho bari kuko muzehe yatabarutse. Muzehe tugize ngo tumuvuge ryorenga. Muzehe yakoze neza, yatureze neza. Muzehe yagiraga imbabazi z'abana be bose, yabareze neza, ntiyarobanuraga uyu n'uwiwe cyangwa se uyu wiwe, yareze abana biwe neza. Yarahingaga mu rugo tukajya tugahaga kuko yari umuhinzi cyane kandi yari umukozi. Ibyo byose twabimubonyeho muzehe kuko yakoraga imirimo myiza, ibyo byose twabimubonyeho. Congeyeho muzehe yari umukirisitu, icyo congeyeho cyane. Muzehe yari umukirisitu, twabanyejeho nkiri umukobwa, bari mu muhano umwe natwe tukaba mu wundi. Yari umuyumbe cyane, akora cyane kwa rugari, natwe twari mu muhano wo hakuno. Ari umuyumbe usenga Imana, imirimo yose yarayikoraga kandi yari umuhanuzi twemeraga. Twese twagaza tumureba tukumva kumwanya haya avuga ubuhanuzi bwiwe, nukuri tukanezerwa, kandi iyo yahanuraga twaranezerwaga. Twese twamaduga ngo reka duceceke twumve ubwo buhanuzi, kandi ubuhanuzi bwiwe agazaje kubuvuga akavuga ko havuga amakuru, ntase n'uhayihanura agasa n'uhayivuga amakuru. Ibyo byose tukabimushimiraho kuko yari umukirisitu, agiye yari umukirisitu. Icongeyeho icyo babuze ku muhungu wanje, naratekereje, nari narwaye cyane, ngira iminsi ndwaye, abacu twatahiye rimwe barabyara, jewe nyine sigara nyine ntabyaye, numva bwihe birabaye. Ndavuga ngo nguku sinkibyaye jewe, kubikurikiranya nuko nyine nari narwaye. Mbitekereje ndavuga nti sukuntu kuriki, kandi nari nagiye ku bitaro ingenzi 3, mbona ntibihaye bikunda, nanone nkaza nkaguma nkagwara. Habaye umunsi umwe mu mugoroba, namatekereza ngo reka mbwire muzehe hansengere. Twari twicaranye na muramu wanje uwari se wa Beri, niwe twari twicaranye. Ndamubwira yarahayiga afite amaka yiwe, ndamubwira nti noneho uko ntekereje nyandikira kandi ko rumara kwansirishirire mu muzehe. Arakandika, amaze kukandika ndamubwira ngo nakajana. Yarahinduye nka mu kagoroba, arakajanye washikara kamuhaye. Umwana ngo agaruka arambwira ngo isarasetse cyane, ngo yanyavuga ngo suko nguko kurabona ko wihebye yuko utazovyara. Ndaye aragenda arajambwiye gutyo. Muzehe yabaye mu ijoro ngo arasenga arapfukama arasenga mu wiwe. Habaye mu gitondo numva arampamagaye, mu gitondo kare nari nkinguye gukandagana none we yarahagaze hanze. Kinguye numva arampamagaye, nditavye mpagaze mu muryango, arambwira ngo Imana yanje yarayimbwiye guzovyara ngo umwana w'umuhungu witwa Samueli. Nukuri nama numva ihumure, numva ndahumuritse kandi numva ndakomeye. Nukuri nta minsi yabaye, nageze umwaka n'igice byara umwana wanje witwa Samueli. Niko kuko bumvishe basomye, nishobora bamahaye kandi kugira ngo asengere, paye numva bwihebe yabaye nyinshi. Muzehe twemeraga ubuhanuzi bwiwe, nari ukuri ubwo buhanuzi bwiwe narabwemeraga cyane kuko nyene jewe
mu buhanuzi bwiwe bwagize icyo bunkorera. Ni ukuri naramwizeraga cyane. Muzehe agiye ari umukiranutsi wemeye Imana, uzi Imana, wasenze Imana, agiye ari umukiranutsi uzi Imana. Icyongeyeho nshimiye aba bantu. Muzehe uyu ntiyari ahari, ikiriyo kiba nyine atahari, bigoye kuvuga ngo umuntu w'umugabo, kandi muratuzi hano iwacu ni nkehwa cyane ko muri iri kanisa ryacu turi nkehwa cyane kabatabizi. Ariko murumuna nyine wiwe ya pasiteri Revera hariya hepfo arahagarara cyane, twabanye mu mugoroba, twabanye mu gitondo. Ni ukuri ndagushimiye kubw'imirimo wakoze, yarazungurutse akubita hariya hepfo agaruka. Ni ukuri ndagushimiye kubw'imirimo wakoze. Twari twenyine nyine hano, ariko arahagarara, tugira inama nawe, barinjira ikanisa, nuko baganditse aha. N'ubundi niko byari bimeze, barinjiye ahangaha baraduhumuriza mu ijambo, mu ndirimbo bararirimba. Ni ukuri turakomera cyane, kandi mwazamubwira ngo mwakoze ikintu gitoya, mwakoze ikintu kinini cyane. Dushima Imana naho tutahagurutse ngo tuvuge, ariko cyaratunejeje kuko twaza tubona muzehe nyine atahari, ariko mugahaguruka mukinjira mukaduhumuriza. Ni ukuri byaratunejeje cyane kuba mwarabikoze. N'ubundi mwarekeye aho, mwagarutse kuduhumuriza mudufata mu mugongo. N'ubu turabashimiye abagiye baturuka hirya no hino mu nkambi zose zitandukanye, n'abana bacu bagiye baturuka i Bujumbura. Abo bose turabashimiye kubw'imirimo mwakoze. Ni ukuri mwagize neza kudufata mu mugongo kuri uyu munsi, mwagize neza cyane. Imana ibahe umugisha. Icyongeyeho muzehe wacu tumwifurije iruhuko ridashira. Hari ikintu nari nibagiwe, niko biza bimera, ni ugushimira abana banje. Aha iyo duha tuvugira aha, ni ukugira ngo abari kure nabo babyumve babitegere. Uyu munsi ku mbaraga zanje na Nyasamaza n'uyu mukecuru n'aba bana banje bari hano, zena ntitwari kubishobora. Ariko ndashimira abana banje bari hanze, narababwiye kandi mbabwira aribo bakoze iriya mirimo yahariye ahantu yari iremereye, yari imirimo ibiri yikubiranije mu munsi umwe. Data yarangije na kabiri aja muri morgue, na gatatu bakora ikiriyo, na kane na gatanu baja mu muhuro, n'iposho tuja mu bukwe, n'iyinga dutangira ikiriyo. Nabo basore bakora ibyo byose, n'akazi rimwe na kabiri na gatatu tuja gushingura. Zatwaye ibintu byinshi. Abo basore nibwira kuko imbaraga zibashizemwo byenda batazosa kandi kunemera hano. Ariko maze gushika hano, nabwiye abana banje, nabwiye umukwe wanje, mbwira n'umuhungu w'iwanje, ndababwira ngo ngiye gukora icyo kiriyo. Barambwira bati ko tukiri mu mwanya wo gutangariya amafaranga n'ibite. Ndababwira ngo ibyo nyine mu bikore gutyo, n'abandi ko barabikora, ariko hano ni himuhira, hano ni himuhira. Bagize neza, baranumvira abana banje, inshuti, abavandimwe, baramfasha kipesa sinzi kunuze mu mafaranga. Nuko baramfasha, nicyo cyatumye nabashe gukora iki kintu, kabona n'icyo gitoro, kabona n'uyu mwuka n'aya mabuye ampaye mvugiramwo. Ibyo byose n'imbaraga zabo zabimpaye. Ndabashimiye cyane naho bari babyumve. Ubundi navuze ngifite ikiniga cyinshi mwari mwambonye. Nshimiye abakazana biwe aho bari bose kwisi. Data amaze gusazaga si warugaye wikorera, nibo baze bamukorera. Ndabashimiye bose. Umukazana wuzi ngo hari icyo yakoze akorera data, yagize neza, ndamushimiye. Nshimiye Nyasamaza. Murebe nawe Nyasamaza, twubatse ari agacuke, ariko ejo muri data ngo agera ahangaha asere ngo ariwe abariwe imuheza, aremera abanyina wabo, arabarera nk'umubyeyi. Nyasamaza nawe ndagushimiye, mugize neza. Mwe mwembi muri ahangaha, nimuja kuva ahangaha muce mu rugo, ndabaheza amahuza abiri yo kubashimira yawe niyakoreta, kuko mwafashe umukingi munini. Nahagiye kurangiriza hariya, ariko nanone ni mwebwe bariya gusa baritanguje, ariko nimwe mwari mufite umukingi munini. Ndabashimiye kandi nihanganisha n'aba bana bose. Nabonye abuzukuru hano baje, abishwa banje aribo buzukuru be, n'abuzukuruza baje ngaba biwe, ko ndabona mwese mwihangana. Imana ibaha umugisha, amen.
Yesu ashimwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Ndashimira Imana ko duhagaze kuri uyu munsi mukuru wa nyuma wo gusezera papa. Imana ishimwe. Ubundi kandi ndavuga kuri iri jambo basa n'abarangirijeho, tubyari byoroshye kuba twosubira natwe tukakirangiza hano bitewe n'ubushobozi. Bakoze ibintu bikomeye cyane, ahari twako dutekereza ko bidakunda natwe hano ko bishobora kuba, kubera ko hariya habaye abana biwe bose, ari imfura yiwe, ari umuherezi wiwe, bari gusa nkaho nyine basa n'abakirangije. Ariko kuba Imana yatugiriye neza ikadutera iteka, ikaduha amafaranga, natwe tukabasha gusezera muzehe bwa nyuma. Imana nihabwe icyubahiro. Ubundi kandi ndashimira Imana ko yafashije mama akabasha kuba ku muhango wa nyuma wa papa. Mama ni umugwayi cyane, muramuzi hano abanyabwagiriza. Uzi unavuga cyane ku ijwi rirenga, mama kamahwera. Wakubita ku mwango, mama kamahwera. Amakuru mabiho yazaga nkuku, agaheruka wa munsi bavuze ko umuntu yarangije kugeza bavuye ku maziko, mama ataramenya ubwenge. Ariko ndashobora kudutera uruhu, naho gabagiyeho bari bagiye, ariko Imana yihanganisha mama, abasha gusezerana na papa, barasezerana bafatana mu maboko, arasezera, bituma akomera, bituma yihangana, mama abasha kuba ku munsi wa nyuma. Imana nishimwe. Ubundi kandi reka mbanze ntangire nshimira abantu, ndashimira abantu bose baje kudufata mu mugongo. Imana ibamugisha. Na wa munsi amakuru yabaye pasteur adahari, nukuri twibwira ko turi bato cyane, ariko natekereje abantu baje hano mbona ko ari kubwanje na mukazi wanje, nubwo n'umuryango uhari, ariko cyane hanini ni twebwe. Ndabitekereza cyane, nabifatiye umwanya ndavuga atari ko abantu bose ni twebwe baje guhumuriza. Ndabishimira Imana, Imana yabahaye ubwo butwari n'ubwo rukundo, Imana izabagirire neza. Ubundi kandi ndashimira abaturanyi banje. Amakuru amaze kunsangana ari hano jenyine, guhera ku muturanyi turi kumwe hariya, ni umushi ntabwo ari umunyamurenge, ariko yambaye hafi cyane. Abaturanyi bose ba quartier 20 banyegereye, n'abandi bose bumvisha amakuru. Nukuri ntabwo byari byoroshye, ariko umuntu wese watabaye wa munsi akaza akangeraho, akaduhumuriza, akandebera abana. Imana yo mu ijuru izamuha umugisha. Icongeyo nshimiye abakwe banje aho bari, bumve ko mbashimiye. Ubu n'ubugira kabiri tugira bino byago, ariko bakohereza abagore babo bakaza tukabana, bakanyubaka, bakampumuriza, bakamfasha kumva ndakomeye. Imana imwijuru yabaye ubwo butwari, ibaho umugisha. Ndavuga ku bwa papa Bukeye, ndi mu baherezi ba papa, sinovuga menshi kandi menshi bayavuze. Ndavuga buke, njewe kuva ashatswe nabanye na papa imyaka 2, turatandukana, ava muri Byura turaza, ngira imyaka 18 tarasa kubana na papa. Ngongera hano papa, ngongera hano ejo bundi 2018 hasi rigira ubwenge, ibona karije utegerezwa kurera papa. Ndabyishimira, sinabishabishije, kandi tugiye muri miliye y'iwacu ya ruguru, sinje wari kurera muzehe, abahungu be bahari, ariko hasere iramumpeza. Ndabyishimira, ndavuga ataha ndamufashe, nije uzobana na papa kuzogeza twembi, umwe ahamze undi. Numva binteye ishema, numva biranejeje. Data buko yaguye muri Byura, titwashobora kuguma kubana n'ababyeyi cyane, tugeze na ruguru turatandukana. Asanze hano ndanezerwa, turateta, turishima, ndera papa na wandeze. Imana nihabwe icyubahiro. Mu by'ukuri sinzi ko mubasha kuzumva cyane, nari ndeze papa mu buryo nije warushoboye, nitwe twari dufite amaguru, ariko nawe yaratureze mu bundi buryo. Uwo babwira ngo twajyaga papa ngo mzibaza ngo se yagazajya se gute, ariko ni papa wari utugize, twari tumureze nawe atureze. Bukeye ibibazo bimaze kuba, murabizi hano tubisinda, maze gupfusha umugabo niwe wari ureze papa. Abahungu kumujaniriya ni intandaro yavuye kumujana, babona je ubwanje ko ntakimushoboye, nubwo bagiye kumuvuza, ariko hanini yagaza mukamishiriza. Murabizi simbitindamo cyane, ariko bamujana bavuze ngo reka baje kumuvuza, ariko kandi baruzi ko naje ubwanje ntakimushoboye. Icyo kintu kirambabaza, bampenda henze, babwiye ko agiye mu bitaro ashobora nyine kuzogaruka. Naje mbona ko ariko nyine tazogaruka, ariko Imana ibona ko papa tazogaruka. N'iki kintu cyambabaje, nari ndeze papa hano imyaka 8, mbabazwa yuko ntabashe gusezera muzehe bwa nyuma, ngo naje mbashe gusezerana nawe ngo gira tuganire.
ariko kandi twaranaganiriye papa Imana izamugirire neza kubera kuko yaragwaye tiyamema papa apfanye ubwenge aravuga yari kabwira murumuna wanje bicaranye mu bitaro ngo nambwire hariho amagambo yambwiye papa yasezeye abantu bose yansezeye ndi hano aranyihanganisha arankomeza aransezera Imana nihabwe icyubahiro ni ukuri byarambabaje kuba papa ataraguye hano ariko kandi ngo mbitekereze sanga nabyo kugwiriya byari byiza kubera ko hari abana bacu jewe abana banje urubyaro rwa papa rwose bari bazungurutse papa yarangije bose bari kumwe arabasezera abafata mu maboko umwe wese akamubwira ijambo naje utarahabaye na Diego nitwe tutahabaye ariko abana bacu bari bahari uko se timwovuga ko twari duhari abana bacu ntibari bamuzi twabishimye ko yaguye na hariya naho kugira ngo abana bacu bamubone bamumenye kandi baramusezera Imana nihabwe icyubahiro ni ukuri ndashimira revera hano wo muri Vende papa Chance Imana igumugisha iteza mbere ryarabaye yibi byuma telefone yanje nikaho utari kibasha kuja kuri YouTube pasiteri ntekereza ukuntu yantekereje wa munsi wa nyuma wo gusezera papa yaje mu waje saa 3 azanira telefone mbasha gukurikirana umuhango wose uko wagenze yaranafite n'umuriro muke uza no kuja ko gushira ndashimira ka kantori nawe baraje azanira telefone yiwe arayinsigira ndayikurikirana kugeza neza kukanyuma bwije asigara telefone ye aragenda nkurikirana imihango yose nsa kaho nahabaye kandi ntahabaye aba babyeyi ndabashimiye kuba mwarantekereje hari utobitekereza ariko je nabiha agaciro cyane Imana iri mu ijuru ibagiriye neza kandi nakwihanganisha revera ngo Imana kwihanganisha papa ari inshuti yawe cyane yani inshuti magara nagaza nteka icyayi imbere muzakambwira nije kubwira revera Nyandura ateka icyayi nawe akamutuma ngo naza aje kubwira muzehe nuko niko bari babaye ndakwihanganishije ngo wihangane papa ni inshuti yawe nitutagusari tuzamusanga ndiha ndashimira niyo sinzi ko yabari hano ndashimira niyo ku bikorwa yakoze niyo yavutse mu muryango wacu sinzi ko no mufata nimba ari umuhungu wa papa nimba ari umwuzukuru we sinzi ariko ndashimira niyo ku mukingi yafashe papa agwara hano murabizi ko yagwaye umwaka nguje gushira yangwara irongera kandi mugarukaho ubwira kabiri ndashimira niyo yagize neza aritanga niyo nta handi hantu twabanye ni handi bwagiriza twahuriye ariko afata umukingi ukomeye abasha kujana papa bazavuga nyine umupfu nuze ufata hanuka niyo yegereye papa mu gihe pastor atari kubishobora wenyine barafatikanya barajana barongera baragaruka niyo Imana izamugire neza Imana izamugire neza ubukristo bwa papa sinobuvuga cyane sinabuzi cyane abakurambere nibo babuzi ariko papa ari umukristo papa twigishije gusenga kandi papa atwigisha kwizera yaragusengeraga ukamenya ko papa gusengera bazaca umugana abanyamurenge sinzi niba ari abanyamurengo ngo umuhanuzi mutazayemega iwabo umuhanuzi wanyu utazayemega ariko papa twaramwemeraga jewe nagize ikibazo ndi bubembe ndazamuka nja kuri gitave genda papa aje kunsengera Imana nihabwe icyubahiro twaramwemeraga kandi twaramwizera papa ikintu yakoraga aragusengeraga waragwaraga cyangwa wagwaza papa ukamumusanga ngo ngahe sengera n'ubu yagiye kugenda uko nukuri ko abakirisitu papa yaradusengeye twese kandi waje ko kurira akakubwira ngo reka ngo tunkurikize amarira ngo tuzabonana ngo nitutabonana ngo uzizere ngo kandi Imana yarambwiye ati Imana niwo mugabo tukareba undi muntu Imana niwo mugabo uzizere Imana kandi uzisunga Imana tukave ku Mana yagaza kubwira Imana ukamuyumva Imana nishimye papa maze kibazo papa yambereye umubyeyi arasubira abera abana baje ababyeyi yareze abana baje arabihanganisha kandi yagiye kugenda arabasengera arabakomeza ababwira ko ntaco bazoba ndamushimira Imana iri mu ijuru izagirire neza papa kandi abana baje mukomere mwihangane bazavuga ngo mufatiro z'isi zishengo ngo umukiranutsi yakora iki papa yari inkingi yo mwacu yari inkingi y'abana be cana karushoje
yarambereye umubyeyi, yari inkingi yanje, yari inkingi y'urugo rwanjye, yari inkingi y'abana banje. Ariko papa kuba atakiriho, Imana irahari, tuzabaho turizeye, dufite icyo Imana, dufite icyo papa yadusigiye, turizeye kandi tuzabaho, tuzonongera tubeho. Imana nihabwe icyubahiro. Rero papa sinovuga amagambo yose, no gutwara umwanya. Imana iri mu ijuru izamuha umuzuko w'abera. Amen. Ni mukuru wanje kandi twamenyanye kera. Kurya ibita ni bibi, ariko handi biza bituma abantu babonana batari kubonana. Tutwabaga mu Rurambo n'abari abanyaminembwe, ibita mwumva by'abajenesi bya Murere bya kera bitwirukaho, turika muri Purene batwirukaho, no muri Tanganyika turagenda mu mabote duhuruka mu Minembwe. Abo tuvukana nico gihe nababonye bose, ari we ari n'abandi bose n'abajenesi batumye mbamenya. Nuko rero turabana turamenyana kuva ico gihe, sinasubiye kubibagirwa bose. Ari mukuru wacu cyo kimwe n'abandi. Hano turi babiri na mwene data uvuye Muhinga, ariko bari umunabe mwisi turi benshi cyane. Mukuru wacu kuva ico gihe turamenyana, ndamubona kuko mwamubonaga kera nta biro byahabaga byo gukandagiraho, yo pima ibiro byinshi cyane. Yari umuntu umugabo w'igihangange kabisa kuko muzi. Turabana ico gihe nk'imyaka 2, turasa turagaruka iwacu, ariko nanone twaguma tubibuka, batwibuka nabo. Ivyo nyine byo gusenga guhera kwa Rugari twarabyumvaga ko ari umuhanuzi, tukuva natwe turakomeza. Nuko biragenda bajana muri Vyura iho abigiti cy'inganza marungu bikatugeraho tukavyumva ko ari umuhanuzi ukomeye cyane. Rero kuba ageze yaje kugera hano nibya bitega kandi bose baduhuza hano. Aza kera yabaye nk'umurwayi, ariko tukaza nyine tukaganira, yari atararwara cyane kuri yari yabaye kaparalize. Tukaganira akanibutsa abantu benshi, akambwira amakuru ya kera menshi. Abaye ejo bundi yagiye nkugiye ku bitaro, kurya abakuru bavuze ngo upfushije ku musozi ngo azaheza amaso ku musozi. Ariko biba byiza kuri uno munsi umuryango we na mwene data nyine ari umuhungu wacu wabiteguye, tukaba duhagaze ku munsi wiwe bavuga imirimo yiwe ntituyisubiramo bayivuze yose. Ariko ntimugire ubwoba, umuryango tugiye kwicara turebe ubundi muhanuzi ga uhasubira. Ntitwobiheba tumwifurije umuzuko w'abera. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Achari ko museka. Umuhanuzi we arahari. Ariho Revera hano niwe umuhanuzi wasubiye. Ibyo atakoze azabikora. Turabashimiye cyane kuko mwatwitabye. Iyi miryango yose nukuri Imana bamugisha. Mwabaye umuryango wa Theodori, murabihanganisha abana n'abagore kuko atarahari. Twabibonaga byabaye iriya nyine ariko atari hano. Ariko kuko mwabaye hafi Imana bamugisha. Ariko umuco wacu ni kuhora. Umuryango wa Nyamurenge nta uzuterana undi. Nubwo ibihugu byahindutse tugahunga, twaduterana imbaraga kandi tugafatana mu nda. Imana yabikoze ishimwe. Nampore ari bamwe azasitara kaba ngo wapata, ariko twe tuba ngo mpore. Niko bimeze. Bonifasi bamuvuze rwose, abahereza agashasha bakagera kuri Karongi niho namubonye nkiri umwana. Nahageze kera gihe cya Murere, ndi mukuru, aba n'abana kurinshi, nubwo mbabyaye ariko data twongana na Theodori. Ariko Bonifasi twarabanye, turabana kuri Karongi, twe dusubira za Rurambo. Nyuma yaho tugarutse, je nagiye muri Vyura 7 baza kuza nyuma turabana.
yakoze ibikorwa bikomeye. Nyuma yaho mu 2000 twarajabutse haratunanira, kira gihugu gizabisa n'icyaroza abantu. Mu 2000 dusubirana ahantu ngo ni Pepe, tuja gushaka ubworozi bw'inka. Yari intwari cyane, asanga yarambwira ati naje gushaka inka turazigura tubura inzira kuzizana Kalemi. Turashakisha kugeza aho twaciye ahantu kumaza tukamaruka ahantu ngo ni Impara, twakukane ngo ni Tembwe, zigahuruka muri vile neza kuri hano ngo muri Koline. Aho hari twahuriye n'intambara, ariko Imana iraturinda tuhava, nubwo twatakarije bamwe ariko Imana iradufasha turabana. Yari intwari, akaduhanurira tugiye kubona inzira. Apana arazavuga amakuru batumvishije, twarabuze inzira pe. Aravuga ati tugiye kubona inzira tuzoca ku mazi, twabona tuzozuriza bato ngo bice tubona inzira turahuruka. Yeme ni ukuri Boniface yari umukiranutsi kandi yari umwitonzi kandi yari umugwaneza. Tituvuga ntawe uvuga umuntu ngo mumara, kandi baramuvuze. Yeme Boniface tumwifurije iruhuko ridashira. Haleluya. Haleluya. Jewe cumvugaho Boniface twahuriye hano naho yadusanze, yari umuturanyi mwiza, niwe twamenyanye nawe, yari mukuru wanje, kandi twagamba twicara hariya mu gati kiwanje tuko twugama izuba. Akambwira amagambo meza, akambwira amagambo meza cyane, tukaganira kishuti bavandimwe. Umwanya atabonye umwanya naje kamusanga ibibi, agahanduza akayikunda kujya muri verande, tukicara kabisa tukageza saa 12 tuko tuganira, tugatandukana n'umwijima, ndetse twahabuka tsana kaduherekeza. Yari umukiranutsi w'Imana kandi yari umukristo, yari umuntu uzi ukuri kandi uvuga ukuri. Uramusaza yagiye igihe cyo gishitse kandi agera nyine igihe cyiwe kigeze. Bana biwe mwihangane, abana bihangane, abuzukuru bihangane, abuzukuruza bihangane, natwe nk'abarumuna biwe turihangane, n'itoro ryose ryihangane, abaturabageze bose bihangane, umuryango wacu w'abagore bose bihangane. Icunge turabashimiye mwe bwese abadufashe mu mugongo ku munsi wa none. Boniface tumwifurije umuzuko wawe, murakoze. Ubu ifasha niyo muryango gende uzoteka abana icayi n'inshuti. Barakoze cyane umuryango mwo kwicara, umuryango mwicare duheza abandi. Barakoze cyane. Reka nanone tuje kwakira umuryango w'abasita, ariko hariho agatangazo mbata Bwana Sifesa. Reka tubaze duheze niwe mukuru. Mana ishimwe. Amen. Siko mwambutenguka kandi muri hano. Dushimiye Imana kuba ku munsi mukuru wa muzehe. Uyu ni umukwe wacu kandi nanjye kaba umukwe wacu. Turashimye cyane kuba umunsi mukuru wiwe. Icyatubabaje gusa nuko tutabaye ku maziko ye, kandi twabanye hano. Umugore we ari umukobwa wanje, nazaga ngira igihe kimwe nkaja kumuramutsa hariya, kandi n'umusaza yari mukuru cyane. Ariko nshimiye Imana yuko tugeze kuri uyu mwanya wiwe wa nyuma. Imana ishimwe. Cyongeyeho bamuvuze kuva za Gashasha muri Byura kugeza hano. Ndumva muzehe yakoze imirimo myinshi, yabaye umuhanuzi, hari uwo umuhanuzi, hari uwo umukristo ariko ndaho umuhanuzi, ariko yabikoze byose. Yari umukristo kandi akaba n'umuhanuzi. Muzehe yakoze imirimo myinshi kandi urumva yabayeho mbere yacu imirimo myinshi cyane. Tukaba dushimiye ko tugeze hano ku munsi mwiza, kandi kibaye cyiza dushimiye na Revera Theodori
wakoze uyu muhango, kuko hari igihe yogwiriya kure kandi tutugereyo tukabura n'umwanya wo kuza kumwanamira. Ariko tushimiye Theodori hamwe na famiye yiwe yose n'abagorora bateguje uyu munsi. Asigaye muzehe tumwifurije iruhuko ry'abera. Arakoze cyane turabanguka. Jewe ndamuzi wenda kurusha uyu mugabo. Uyu ni we sebukwe, naje kunda tujya kuvuga ngo ndi muramuwe kandi ari muyomba, ariko handi mwasita ndi muramuwe mwasita. Uyu musaza jewe namumenye muri Zura, twari tukiri batoye nyine abana be n'abasore abatangira kuziruka, ariko tukumenye ko umuyumbe cyane bajana y'abayumbe, akaba ari umuntu w'intwari cyane. Abantu baza bamubona bakaza bashaka nko kweguka. Abaruko tumenya ari umunyamasengesho, wenda yagize izindi ntambara, yagize ibindi bibazo, twari tumuzi ku Muyumbe, umugabo usenga cyane, ko niko twari tumuzi. Ahandi namuboneye rimwe tumaze guhunga tugeze Kalemi, twaraje tugira Uvira dusubirayo ngo tugere handi dushaka kwegereza Kabimba, twari kumwe nawe na Muyomba Karaudi. Ibato twari turimo, ibato kuga yari nini cyane, irazima turahirirwa, yirirwa izunguruka turatugira ubwoba. Kaza mbacikoza ko ati ngaho bamuyombaga nimwe bayumva, ngaho turoke turareba. Araciceka aravuga ati muhumure turagenda gute wo kurabona ko hatuhava. Ibato yirirwa izunguruka ariko nguje kugana ni mugoroba, ubona kandi kabato gato yungu karayikurura, turaguruka Kabimba turagenda. Ariko we simbe mbona hahaye kabona ni kintwari, ariko abagabo bombi bari kintwari zishaka gukoresha. Abagabo babo barabazi, bari bakomeye cyane, ariko bakaba ari abantu b'imico, ariko kandi bakabitwara, bakagira n'imbaraga nyinshi, ariko bakagira imico myinshi. N'abasaza beza kubona je nabaye ku kiriyo cya Muyomba Karaudi, ngasura nkaba kuri kiriyo cya Muyomba, kandi uyu munsi Boniface muzukuri no mugisha. Abavyeyi bari beza, bari imfura, bagiraga imico, bagiraga urukundo, bareza abana babo neza, kandi bari abana bacu bose. Boniface twamuzaye kesha basita ni umukwe wacu, kandi kujya umukwe azaba mwiza. Umukwe azaba mwiza iyo yagutungiye neza. Iyo umukwe yagutungiye neza muza mumukunda, kandi azaba mwiza. Ariko iyo umukwe yagutungiye nabi, taho mamuhuriye ntuzo namukunda, tawo mukunda. Bazavuga ngo umwana mu ruhingo azabishike, azabishingonda. Ariko yatubereye umukwe mwiza, yaturereye neza. N'umukobwa wacu hebe nahari ni yashaje, ariko ameze neza. Uwo hagera ndi wo mucisha mu ijisho, usanga ameze neza. Natwe umwana wacu yashitse iwabo arababyarira, arunguka abantu bijana n'imisago, abagorora. Muzotugorore muduheze inka. Muzehe ntiyapfuye, muzehe yaryamiye uko abagabo, arasinziriye, yaratuye, yakoze imirimo y'abagabo. Icyo Imana yamuremeye gukora yaragikoze cyose. Uyu munsi Imana iramuhamagaye, aratabarutse. Muhumure abana, ko ndabona cyane nk'imfubyi zisigaye ni Nyasamazi n'aba bana biwe bari bareze sekuru mu nzu. Ariko muhumure, sogokuru gaho ntiyobaye nk'ibuye, ibuye niryo ritazarisaza. Ariko ibyo yababwiye n'amasengesho y'abasenga azobakomeza, azobarera, namwe mugere ku banyu, namwe mubarage neza. Tukaba tubifurije muzehe wacu iruhuko dashira. Reka Muyomba naje guhaguruka nanone tumuheze inzoga. Siwe mwana ndiwe banyirarume abasinzira nibaze.
narivuze nti ntabwo dutinda twebwe turavuga. Akoze cyane ashima Imana kuba mu munsi mukuru w'umutama wacu ari n'umwishwa wacu tubishimiye Imana. Kigira kabiri turashimira umuryango wa Rugorora hamwe n'umuryango wa Revera Theodore kubwo kutuzanira iki kirori tukaba tukibayemo kubera ko umutama atatabarukiye hano. Twese twatekerezaga wenda kubizogora kuba muri iki gihe cyangwa se kuba kuri uyu munsi, ariko kuba mwarabikoze murabitunganya mubihurizaho, Imana ibaheze umugisha. Ikindi uyu mutama twabanyeho igihe gitoya, ariko abaje kumva umuntu bamwumvira mu mwirondoro. Ujya umwirondoro uvuga amavuko, ukavuga amakura, ukavuga kubaka, ukavuga itorero, ukageza ku gupfa. Urumva nyuma y'umwirondoro nta bindi biba birenze zo kuvuga. Uyu mutama yamugize umugisha wo kubaho uko umuntu wese yakwifuza kubaho. Yagize umugisha wo kubaho amenya Imana, agira n'uruzaro kugeza no mwirangiza ryiwe asaza atarahwije. Hari uza kurangiza yarakoreye Imana agasaza yarahwije, n'ibindi byinshi bigatakara kubera ko icyizere kabaco mutakara, n'abantu bakavuga ngo yapfuye yarahwije, ibyinshi byamuciyeho ntiyabimenye. Ariko turashima Imana ko yagejeje mu iherezo ryiwe agifite ibitekerezo bitekereza, yumva aganira na buri wese. Imana imuhereza umugisha. Ikindi turihanganisha umuryango wa Muzehe Theodore, mwihangane n'umuryango wa Rugorora, kominote y'abanyamurenge wose hamwe n'abakongomani, twese twihangane. Musaza wacu uzomusanga mu bwami bwo mu ijuru ufite indoro nayishitse ku buzukuru bacu. Reka hariho umushitsi hano kandi niwe muri EPGR kandi n'umushitsi n'umuntu babanye, reka nawe tumuheze iminota 2 yawe kavuga. Akoze Imana kumusha. Turashimira Imana kuko twabaye ku munsi mukuru wo gusezera bwa nyuma muvyeyi, kuko n'umuvyeyi wacu twese abari hano bikurikiranye n'imyaka ye. Ndashima Imana rero kuko naje mbaye ku munsi mukuru wo gusoza ikiyoce. Twaje hano tuje bivuga butumwa, tugeze hano dusanga hariho runo rubanza. Revera arambwira ati hari urubanza none rero ugomba kuzarubamo. Numva bitoroshe bitewe n'abana twari dushoreye. Ushorera abana warangiza kabaha inzira bakagenda, murabyumva kuko ari ikintu kiremereye. Ariko ndateza numva nyine aha niho habaye uburemere, numva ngomba kuba hano. Rero ndabishimira Imana. Turahumuriza umuryango wa Revera Theodore, mwese turavuga ngo mwihangane, bashiki be, abuzukuru mwese turabihanganishije. Ikindi twihanganishije itorero EPGR. Turabizi kuko muzehe ari inkingi ikomeye y'urusengero hano, bikurikiranye n'ukewa, murabizi. Rero mwihangane mukomere, uyu ni umurimo w'Imana. Imana izamenya uburyo ibaheza abandi, izabashumbusha kuko ifite benshi. Rero mwihangane. Hanyuma ijambo rya nyuma reka naje nkomoze ku kintu kimwe bakomeje kugaruka abahanuzi. Ndibuka turi muri Zura na twari tukiri batoya, arahanura kandi ni kera, hari none nko muri 90 sinzi Revera ashobora kuzibuka nimba yarahari umunsi. Aravuga ngo abonye kuko Zura isenyuka, gice ko muri Zura kirarangiye. Ariko aravuga ngo tuzasiga hamwe n'inkaranobe muri iki gihugu. Ngo arangiza aravuga ngo abonye ko inka ngo zihazinjira mu kitasi, yageza yerekwa birenze. Ngo abonye ko inka zinjira mu kitasi, sinzi nimba abatoya bazi kitasi, hari abatabyizi. Ni ahantu amazi azayinjira, azagenda akinjira mu butaka, nikakura ko mu kiraro, ariko akinjira mu butaka akaja guhurukira nkahariye nicyo kitasi. Ngo abona ko inka zinjira mu kitasi. Ubwo buhanuzi niko bwagenze, ababizi tuva muri Zura
inka zinjiye mu mabarije zikinjira n'ibyo yari yabonye, yageze yerekwa. Hanyuma rero kubwo gusoza, Imana mu ijuru ibihenganishe ibakomeze, umubyeyi wacu tuzamusanga mu bwami bw'Imana, Imana imwakire mu bwami bwayo, amen. Yakoze amanya naye nabo nibaze, amanya naye baze, kandi badahari duheza abandi. Yesu ashimwe. Banje gushima Imana yo mu ijuru yemeye kutugirira neza, twaba twabaye kuri uyu munsi mukuru wa muzehe. Imana nishimwe. Jewe mpagurutse umwanya wawe wamanye naye kandi ari na data bukwe. Yesu ashimwe. Aho muramu wanje atari nohamubera, aho umugabo wanje atari nohaba, aho data bukwe atoba nanje nohaba sinabura ijambo uvuga. Yesu ashimwe. Shima Imana kuko ari jewe ubonetse mu rugo rwa muzehe kuba ku munsi mukuru w'uyu muzehe. Muzehe jewe namumenye vuba, ariko si vuba cyane. Igihe nashatswe mu rugo rwa muzehe nasanze ari manyana yiwe. Yesu ashimwe. Muzehe nageze amubona azi iwacu. Muzehe wanje nawe yari umuyumbe nkawe, bakaguma bakajana ku misitari. Yesu ashimwe. Ni ukuri muzehe yari umukirisitu, apana bene ubukirisitu bwo gushakisha, yari umukirisitu pe. Mu buryo abana biwe bose nyine uko bavuye kubivuga nabo ni abakirisitu. Mukeba wanje yari umukirisitu, yari umukirisitu cyane, ariko cyane sinobitindaho, ni imbuto basoromye ku muzeyi wabo. Yesu ashimwe. Rero nkaba nihanganishije Revera n'umuryango wiwe ngo mwihangane kubwo kubura muzehe, mwihangane cyane. Muzehe tuzamusanga. Muzehe n'imbuto yeze, kandi jewe narabitahuye cyane, nagumye kureba ndatekereza cyane, mbona abazehe baba bagenda muri iki gihe bakoreye Imana mu gihe cyabo. Imbuto iyo yeze irasarurwa. Rero ndabihanganishije mwese, nihanganisha na Nyasamaza kubwo kubura umubyeyi wareze, ariko tuzabaye ngombwa kuko uzahagarara ku maziko yiwe, ariko n'uyu munsi umukoreye imihango. Rero ndabihanganishije, mu mwihangane mukomere, muzehe tuzamusanga. Umubyeyi wacu tumwifurije umuzuko w'abera. Yesu ashimwe. Uko abambere babivuze, natwe turi intumwa. Uyu musaza watabarutse naje mu izina rya muramu we utagihari, ariko mushiki wiwe ari mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo umuryango Theodore ise yari muramu wacu, ariko kandi uburyo muzehe bamuvuze twe turi bato cyane ntitumuzi, ariko kandi twaje kwifatikanyiza n'umuryango wiwe uri hano kubwo kubafata mu mugongo. Ntibiba bigoye kubura inkingi ikomeye nk'iyi. Umusaza ugereye ahangaha yarashamikiweho n'abantu benshi, kubera kuko abagorora twabaye nka kurya ko imigozi y'ingoma, imikoba y'ingoma. Ni ba data bukwe, ariko kandi ni muramu wanje. Ibyo byose tubikoraho n'ibisanzwe kubera kuko tuvukana. Kuri wanje mukuru, umugore wiwe ni mushiki wiwe umukurikira ku mugongo, ariko kandi umuryango mwihangane kubura umubyeyi, ariko kandi imbuto yasize abibye
zizabafasha no mu gihe atagihari, imirimo yiwe izavuga, kandi umubano wiwe n'abandi uwo nguwo namwe muzawukomeze. Ahasigaye tumwifurije iruhuko ridashira. arakoze cyane. Yesu ashimwe. Natwe duhagurutse twihanganisha umuryango wo kwa data bukwe, twihanganisha muramu wacu wa Theodore kubwo kubura muzeyi wacu. Uriya musaza abenshi bamumenye ahangaha n'abandi bamenye kure muri Zura mu Minembwe, ariko mu myaka twari tubanye ahantu yatubera umubyeyi mwiza, yagiraga abafite inama, yegeranaga n'abakuru n'abatoya. Natwe turabakwe yatwegera kandi akatuganiriza, ndetse rimwe kuko yari umuntu ukuze agashaka ko dufata nk'abuzukuru, kuko niko biba bimeze nyine. Ariko turashima kuba kubana neza n'ura musaza umubyeyi wacu, ndetse turashimira Imana kuko Imana imucuye mu gihe cye hageze. Burya umuntu kurambirwa navyo ni bibi, ariko uyu muntu aje mu gihe ciwe acihagurutsa wenyine navyo ni vyiza. Tukaba twihanganishije umuryango wose w'Abagorora, twihanganishije Theodore, twihanganishije muramu wacu wa Nyasamaza wari umufite cyane cyane hariya mu rugo, amureze n'umusaza nawe mureze. Twihanganisha kominota yacu y'Abanyamurenge, ndetse tunihanganisha n'itorero. Mwebwe mwese tuze umukomere kandi mwihangane, abakwe natwe mwihangane kugira umubyeyi, ariko heza ni mu ijuru, iyo agiye tuzamusanga. Ahasigaye reka natwe tuje kugira tugire ubukwe duheza muramu wacu wa Theodore, kugira ngo agume yakire abashitsi mu rugo akabaza bakomeza kumusura. Utange mpore n'uyu muryango hamwe n'itorero hamwe na mituwarite yacu yose, twihangane. Uyu musaza Nabi Profete ni ukuri yari profete ukomeye cyane. Namumenye mu Gashasha muri 75. Sinzi nimba Revera abyibuka, twari kumwe na Revera Theodore, turabana nyine bakuru, tuja mu butayu mu kibira citwa ngo ni Nyaruhuko mu Gashasha. Kuko twari dufite abahanuzi Rugari na muzehe Nyakwigendera na Serugayi, abo bantu bari abahanuzi twemera. Natwe twiheza intego, turavuga ngo turashaka kubona Imana, tuyibone kandi tubone ikimenyetso. Turagenda muri cyo kibira turahoroba, turavuga ngo tuzova twabonye Imana, kandi dukora amafungo. Muri ayo mafungo turavuga ngo tuzorya kandi twasezeye ababyeyi. Twari kumwe na Bishop Gahungu Munini hamwe na Revera hano n'abandi nk'abangahe na bamukiza Abanyarwanda. Turagenda turahoroba muri cyo kibira muri 75, turavuga turashaka kubona Imana. Hanyuma yaho inzara iradukubitaga twari mafungo, tudahaye turya mu kibira kandi tutasezeye abavyeyi, tubazi iyo twagiye. Inzara ngo idukubite, tugaruka ku mugabo watwara gushaka imizi y'imisofu ngo reka turye. Imizi y'imisofu tutagiye turya imisofu, inzara yadukubise iradukubita. Mu kanya tubona ikimenyetso kiraje mu kibira tutasezeye, tubona profeta araje aratubwira ngo Imana yabishe gusenga kwa. Bwana sifiwe.
imana yumvishe gusenga kwanyu nizo mpamvu musengera nzabagira abantu bakomeye. Turashima imana yuko ubuhanuzi yaduhanuriye bwasohoye. Uyu ni revera naje ndi revera gahungu bunini ni bishop ukomeye cyane n'abandi kazarika izo atubwiye byadusohoyeho imana yabikoze kandi ikaduheza amasezerano twagezeho biciye muri bo imana ishimwe. Ubundi kandi twatumwifurije umuzuko wabera tuzogera ikirenge mu ciwe yaratureze yatubwiye ijambo ry'imana turakomera ibyatubwiye ko turabibona. Asigaye karishwa tubaye Paul twabuze muyombo ukomeye profete aba bose asize murabona aba bose asaba revera mwazaye ntwara aba bose mwashishe mwijisho bose n'abakozi b'Imana ngira ngo abagoro mwazaye ntwara turabashimiye rwose. Murebe ano makombe yose ntaca muzayaburana turabashigikiye mu bintu byose turabashigikiye. Asigaye tumwifurije muzuko abera tange cyane kandi jewe igihe mumenye namumenye avuye muri Byura. Kera ntitwabanaga igihe twabanaga nari nkiri mutoya jewe saa minembwe bukeye baja muri Byura ariko data twumva baguma kuvuga amateka ye cyane ngo ni umukirisitu kandi azabona wazayerekwa ariko nkuko numvishije jewe natekereje usanga iyo mpano Imana yari yaramuhaye ni matwi kayikuye nubwo nanone bamwe bamupinze ariko uko namwe murabyumva bamupinzaga n'abandi murabyumva ariko nk'iwacu turujije iwacu muri zamiri iwacu niho yabikuye. Imana ishimwe cyane urumva yakiriye agakiza ari mu maturuka. Imana ishimwe cyane. None muzehe ni ukuri iminsi namumenye naje ndabonye ari umuntu mwiza cyane. Ni musaza wacu ucyaje gitinywe bashiki biwe hariho abakobwa biwe. Ni ukuri dushimiye Imana cyane ku bwa muzehe ukuntu yabayeho neza natwe ibyo twamwigiyeho yaba twogize Imana yo mu ijuru ngo natwe tugire ayo mahirwe Imana itugirire neza tumenye agakiza kandi nyine agakiza ko turagafite ariko cyane icyo aturusha ni ugusenga ni ukuja mu butayu yagendaga agishoboye ibyo bintu nibyo bitunaniye gatwebwe ariko gusenga Imana natwe turasenga Imana yo mu ijuru izotugirire neza tuzosenga Imana yo mu ijuru itugirire neza twese duhurire mu ijuru. Cyongeyeho abanyifurije gushimira abana biwe bihanganye cyane ni ukuri kuko nariko ntekereza Nyasamaza sinako ntekereza ko bibasha kuvuga kubera yuko ibyo yahuye nabyo ni byinshi kandi nyine bikomeye kandi yari amubereye umubyeyi Nyasamaza nawe amubera undi mubyeyi. Imana ishimwe cyane ko Nyasamaza yabashije kumuvuga kandi twagaza tugira ngo niba uzomuhamba hano nyine bari kumwe na musengereza wacu wundi Theodore ariko ni ukuri ntibyakunze. Imana igira umuteguro wayo abiriya nabo bari bamukumbuye bari bagize iminsi batamubona. Imana ibona yuko bakoresha iyo nzira yo kuvuga ngo bagende baje ku bitaro ariko kuba Imana yo mu ijuru yarabafashije nabo bakamubona batari bamuheruka. Imana ishimwe cyane. Byari byiza kuvuga ngo tumushingurire hano kandi nyine niba abantu benshi bari bamuzi ariko kuba Imana yarateguye iwabo umuteguro tubishimiye Imana cyane. Turabakomeje cyane Imana yo mu ijuru ibagire neza guhera ku itorero abuzukuru umuryango wa bugufi umuryango mugari mwese abanyamurenge ku bumwe abakongomani ku bumwe abaturanyi be bari bamuzi cyane hano twaraga dukunda gushika hano muhira twahashika kama dufata kuko kw'impinja nabe ukunda umukecuru ariko akamufata akujya kumubeti akampenda yenda akambwira amakuru akambaza ko turadusenga akambaza ibintu byinshi cyane ariko kuba ibyo twamwigiyeho turabifite ku mutima twabivuga ngo tubirangize. Bamuvuze ibintu byinshi wenda nyine abamuvuze nibo bari bamuzi kuva gitangira ubukirisitu ariko natwe mu minsi twabanye
ukuri dushimye nk'Imana cyane cyane Yesu wo mu ijuru amuha umugisha kandi nyine imuha iruhuko ridashira. Naho natwe abasengereza bacu bahaguruke Theodore n'Nyasamanza bizenguruke. Murakoze cyane abakobwa ntibicare nimubanguka na batatu muvuga ariko Imana ishima ko bifashije ukabona umwanya wo kuvuga. Nageze hano numvagize ishavu ryinshi cyane. Ariko niko biza bimera. Ngiye kuvuga kuri sokuru twabanye cyane kandi simvuga ibirenze abandi batavuze. Ndavuga bike bibaho ariko naje nyine ndavuga. Sokuru n'abandi bakabigizayo. Kurugero wenda kegereza abana b'abakobwa abahungu akabigizayo. Ariko ku giti canje nagaza ngeraha sokuru nkavuga kari ku mutima kandi nkabona twese twitayeho. Kumva ndishimye. Nta mahimba nabonyeho sokuru yaragira ubukristo bwose. Nageze ahangaha mpfusha umwana. Sinabashije kugira amahirwe yo kuganira na sokuru cyane. Ariko icyo mvugaho cyanteye n'umubabaro. Maze gupfusha umwana araza hariya hakurya aja kunsura. Amaze kunsura arambwira ngo muzoza mwihangana. Ndambwira ngo soko mu bana babyaye abuzukuru bawe twebwe abana ba Nyankumi tugira ibyishimo bikeya. Arambwira ngo se kubera iki? Ndambwira ngo tugira ibyishimo bike tuza twambara tuza tuberwa. None umbwira iyo mpamvu tuza mbona hamwe nkaho Imana igira igitendere. Arambwira ngo suko wakiri umwuka wa Satani. Arambwira ngo wewe Imana yahaye urubyaro ngo nuzoduja kubabara ngo uzoze ureba Heziboni. Arambwira ngo Heziboni wenyine ufite n'abandi bana ngo wabyaye nyoko ngo ubyarase. Ndambwira ngo soko uwaba imfubyi akagira nk'umubyeyi gusa akagira mama akabura papa akagira mama. Ariko twebwe bose numva umuryango w'abagorora mama amaze gupfa numva sinkiwishikiriyemo cyane kubera umubyeyi wawe niwe uzi ukwinjiza mu muryango hagati. Ndambwira ngo soko nza numva nta byishimo mfite ariko uzodusengera. Arambwira ngo nyoko yapfuye ari umukristo urabizi. Ati none icyo nokubwira uzosenga Imana ya nyoko aho nyoko yagiye uzomusange. Sokuru yaratwigishije ku giti canje none nigwa gusa ariko sokuru yaranyigishije. Sokuru naje ku bitaro nkanyura ahangaha akamvugisha akambaza amakuru amubwira ko ari ku mutima kose ntekereza. Sokuru nawe akambwira kandi nkama numva ndanyuzwe kumva ngo nkavuga ngo uko sokuru ambwiye ni ukuri kubera ko nta mandi nari muziho nta macubwa. Sokuru yarambabaje. Ndavuga ngo igihe mama apfuye sinabashije kuba ku maziko nari kure yiwe kuriwe ndi ku munsi. Sinabasha kuvuga nk'uko mpaye mvuga ndababara cyane ariko numva mu buzima bwo kubaho ntakaje mbuzi ibyishimo. Kuko imfubyi nta byishimo zigira kandi uzozigara ku mfubyi uzoza ugenda buke unayibwira bukeya cyane kubera twebwe tuba ngo mu isi yacu aho kwambara ntuberwa guseka ni gake mu buzima. Iza mbyara nkarira abandi bazabyara bagaseka ariko nje iyo mbyaye nsadira kavuga ngo yona mama arahari si ukuba bimeze. Ngeze hano mbona sokuru ambera umubyeyi kavuga ko ari ku mutima kose. Ejo bundi sokuru arangije numva ndababaye. Ndavuga ngo mama uzoduha iherezo ryiza uzogenda aho mama yagiye uzogenda aho sokuru yagiye. Sokuru nta birebire nta n'icyo namushinja. Mu minsi yabaye ku isi ibyiwe yabikoze mu gihe cye kandi abikora neza. Sokuru mwifurije uruhuko ry'abera. Yesu ashimwe.
mbere ya byose nihanganishije umuryango wanyu murenge mwese ngo mwihangane cyane kubwo kubura sokuru. Sokuru turashaka kumuvugaho amagambo menshi, gusa umuntu ni muri twamuvuga ngo tumurangize. Jewe sokuru niwe wandeze, naronse kandi nyine ncutse mpita nja kwa sokuru ariwe wanjana. Sokuru na kaka barandera kugeza abo mu rugo babunze bazi no jewe kibiriye. Muri make nje nakuze nzi yuko sokuru ariwe mubyeyi wanje, nakuze nzi yuko sokuru ariwe papa, kaka ariwe mama, n'ubundi niko nabahamagaraga. Nari nzi ko Muyomba ariwe papa, nibo twabanye. N'ubu nyine abantu baza bambwira ngo si uri umuki, nkabibwira bambwira ngo si wanyu hari he, kambabwira ngo iwacu ni mu Minembwe. Kuvuga ngo nyibuke kuvuga ngo iwacu ni Bubembe biza bingora cyane. Sinari nzi ko sokuru yorangiza ngo tureke kuba ku munsi mukuru wanyu wenyine ngo tumushingure. Byarashitse nyine agwiriya ntitwamushingura, byaratubabaje cyane. Umunsi bambwira ko sokuru yarangije narababaye cyane cyane, mubyumve ngo cyane. Nararize kurusha uko narize bambwira ngo papa yarangije. Byari ibintu nyine twibuka bitaratuvamo. Noneho akarusho bambwira ngo sokuru yarangiye, naba numva ko abantu bose bashizeho mu muryango. Sokuru twabanye neza, imyaka yose twabanye, ndi umwana barandera, abana bagira amafuti menshi, abana baza bakungura, ariko nta munsi n'umwe sokuru yigeze akubita cyangwa se kaka bankubita cyangwa se ngo bantombokere. Nari nzi ko ari nje muherezi wabo, sinari nzi ko Muyomba ariwe muherezi, nari nzi ngo nje muherezi wa sokuru. Naje kubimenya ko tari uwiwe cyangwa se tari umuherezi wiwe ngeze hano. Mama yagaze ashika mu rugo aje kundamutsa avuye i Bubembe, yagera mu Minembwe aje kundeba, bambwira ngo mama waraje, ngahunga. Babinamu barabizi, twakuranye na babinamu, nari nzi ko ari basaza banje, nafataga nkabasaza banje, muri make n'ubundi ni basaza banje. Bagaze bambwira ngo mama waraje, ngahita mfunga. Yagaze arasubirayo atarambona kubera ko sinari muzi, twakuranye cyane imyaka myinshi. Nabayeho mba kwa kaka. Navuye kwa kaka nza nsanga ababyeyi banje hano, munshike hano, araza gusanga hano ngo bapfe gushika hano. Nyemenye ko bashitse, ndababwira ngo imyaka mfite ubu nyine basokuru barandeze, ariko nanje kuri none ndaje kurera basokuru tubane. Basokuru mva bwagiriza ndaza turabana hariya, tubana imyaka itari mikeya, twarabanye cyane. Kubana n'abasaza biragoye, abasaza uzubatekera amasaha abandi batazabarira. Abasaza bazabyuka kuvuga ngo baheze icayi cyangwa se ibiki biza bigora, ariko bazageza nko mu masaha ya 3 ukabacumbira ukabaheza ibyo kurya. Sokuru yagaze arya kare, sokuru yagaze ambwira ngo uzoza ubona ngo saa 10 zirabaye cyangwa ngo utarateka, umuntu ushaka uzoza ureka ngo uzoze kujya za nyuma y'ayo masaha ngo taco biba bikimbariye. Saa 10 zagaza ziba, nubwo nyoba ndi ku ishuri ngasanga bacanye, kaza akabatekera. Rero sokuru twabanye neza, sokuru yatureze neza, sokuru yadutojeje umuco mwiza, turi abuzukuru biwe ndetse n'abana biwe. Nyihanganishije ba Muyomba bose aho bari, na mama Dogo na mama ngo mwihangane, sokuru tuzamusanga. Hanyuma hari kado nateguriye Muyomba na mama, bahaguruke nyibaheze umudaba. Yesu ashimwe. Bakirega n'umunsi mukuru wa sokuru, kandi sokuru yataje ijuru. Ndashima Imana kuko duteranijwe ikirori cya sokuru abangana gutya. Imana nishimwe. Papa duhaye abantu bakeya ejo tumataha twikandagira, ariko narenze ngo muheze umwanya muremure nk'aba bari hano, ariko twabibangukije cyane. Ndavuga nihuta cyane kugira ngo duheshe abandi umwanya, kuko buri wese akeneye kuvuga. Ndashima kuko mbonye ibyo kuvuga, hari aho nabaye ntabonye igihe cyo kuvuga, birambabaza, ndababara, numva umubabaro ugetse ku wundi kandi. Ariko ndashima Imana kuko uyu munsi mbonye umwanya, Imana ihabwa icyubahiro cyane. Yesu ashimwe. Ndashima ko sokuru yatashe ijuru, umutima waje urabonye kuko sokuru yatashe ijuru, ndabizi cyane kandi ndabyizera. Igituma sokuru yatashe ijuru nuko yatureze neza.
Yesu ashimwe. Sokuru yatureze neza ntaretse ngo dupfe nabi, yatubaye bugufi. Reka nitangiriro ndaza gusoza kandi gatoya. Ndashima ko sokuru yafatikanyije na papa hamwe n'abarumuna be kuturera. Papa yagiye tukiri bato, twagirwa amahirwe yo gushingura papa kuko twari tungana, ariko kubw'uyu munsi twagira amahirwe duherekeza sokuru abari bahari n'abatari bahari, dusoreje hano. Imana imwe ijuru ihabwa icubahiro cyane. Yesu ashimwe. Jewe ndi umwana wa Medo wa kabiri, urumva abandi ntibahari nje babonetse mu bandi, ndabishimira Imana cyane. Sokuru ntaretse ngo mumaraho inzara cyangwa se ngo turare inzara. Sokuru ntiyangaje mama, sokuru yegeje mama mu rugo, ndabishimira Imana cyane. Yesu ashimwe. Kandi na mama mubera umwana mwiza. Hari igihe ugira umupfakazi akakuremerera cyane, ariko mama yihanganiye sokuru araganduka abantu na sokuru kugeza kuri n'umunota wa nyuma. Ndashima Imana ko mama yahanze sokuru. Imana imwe ihabwa icubahiro. Yesu ashimwe cyane. Ubundi sokuru ntiyatwinye ibyibi, ntiyarenganije mama, ndabishimira Imana cyane. Benshi bararenganya abapfakazi, turabyumva titubizi cyane, ariko mama tubwira ko sokuru atamurenganije ibyiwe, barabisange baraturera kuza dukuze tugiye mu ngo zacu, turabama bakuru cyane natwe twoshingira abacu kuri uyu munsi. Iryo ni ishinga rikomeye cyane. Yesu ashimwe. Kugira ngo tugere aha ngaha sokuru afitemo uruhare rukomeye cyane kandi runini, hamwe na papa. Imana iguheze umugisha. Papa ndagushimiye cyane wafatikanyije na sokuru, ntiwataye mama inyuma y'inzu ngo tube turari inyuma y'inzu n'umunsi rumwe. Imana imwe izakwitura ibyiza byinshi. Yesu ashimwe. Ubundi ikindi cyane cyanteye gushima, ndashima kuko twari twarutse turi abakobwa, ariko hasigaye umusaza wacu mukuru ari nkurikira, bamwita Bigabo, mwumvishira bamusoma uwo mwasomye kandi niyo muto kurije, ariko Bigabo Imana imugirira neza. Sokuru apfa yabonye ubukwe bwa Bigabo, ntiyabwicaye, ariko sokuru ari muri morgue, Bigabo ari mu bukwe. Yesu ashimwe. Nari naravuze ngo sokuru nabona ubukwe bwa Bigabo nzabishimira Imana, kandi narabishimye, nahanuge kwishima cyane. Sinabonye umwanya uhagije, ariko uyu munsi uyu mwanya mbonye ndawushimira Imana cyane. Bigabo sokuru yapfuye abonye umudamu wiwe amukora mu kiganza, baramusa amusigira umugisha w'umugabo mu rugo, ndabishimira Imana. Imana ihabwa icubahiro. Iyo sokuru aje gufata umugabo wa Bigabo, sokuru ari gupfana agenda ku mutima, kandi natwe twari kugahagira kenshi, ariko byaratunejeje kuko yapfuye yamubonye. Imana ihabwa icubahiro. Ibyishimo biri ku mitima yacu, kuko iri ku mitima yacu twongera n'impfubyi zitoya, ndetse hakwitiraho n'izindi sitwe twenyine. Hano kumva uko abinama baba babivuga, bina no kwihangana cyane. Imana ikomeze ibihanganishe cyane. Twarakuze natwe turi abamama, abandi ni abapapa, n'abacu bazokura n'abanyu bazokura. Yesu ashimwe. Ikigerekezo ndashimira abapapa mdogo bari hirya no hino n'abasaza bacu, ndetse n'abandi bose mu muryango bafatanyije gukora zino manza. Imana ibaheze umugisha. Byari biremereye, byari bisaba amafaranga menshi, kandi uburyo ibirori by'ubu ni amafaranga, ariko ndashima Imana kuko Imana yabikoze. Kandi ubundi ndashima ko sokuru yashinga mu cubahiro. Yesu ashimwe. Kuba sokuru yaratuye muri iki gihe ageze muri ino ntambwe, ndabishimira Imana, kuko sokuru atahambwe ruguru ngo tube twaramubura ruguru. Icyo naco canteye gushima mu mutima cyane. Yesu ashimwe. Iyo aje kuri gitatu kuri uyu munsi ntibaba baramushinguye benshi, ariko Imana iramuzana kugeza aho yamutegurije. Sokuru ahanga mu cubahiro ciwe hamwe n'abana bari benshi, ibyishimo byari byinshi. Imana ihabwa icubahiro. Ikigerekezo ndashimira mama ikindi kimwe, mama bamusize ruguru, twese twahavuye, asigara na sokuru aramwihanganira. Mama anga kuva ruguru kugeza sokuru ahavuye, mama aje kuhava nyuma yiwe, ntabwo atazosiga sebukwe kuko yamwihanganiye mu bupfakazi akiri mutoya, kugeza ko zamugejeje ku bibi, aravyihanganira kugeza umunota wa nyuma sokuru yapfuye kumwe na mama. Ndabishimira Imana cyane. Ubwanje hari ibintu bibiri twahurizagaho na sokuru, kenshi twakundaga kurota inzozi zimwe. Ikintu cya mbere twarose kimwe ni izina ry'uriya mwana papa yasize mama atwite. Naraje umunsi mama aja mu bitaro, nza mpanirukanka cyane atarandikisha amazina y'umwana, ndambwira ngo narose ndota urwandiko papa hansezera, mbona n'abaganga barunzanira, mbona aravuze ngo guhera ku mfura yanjye Makire ngo kugeza ngo kuri Murekatete
uwo Murekatete ndamushaka mu bana ba data ndamubura, ariko kandi uwo mwana ngo avuke nibuka ko ashaka kuba ariryo zina rye. Uwo munsi mama nawe ngo abyare, kera nari namaze kurimubwira ati uyu mwana ashobora kuzitwa Murekatete kubera ko naribonye na mpamvu ko Murekatete ari hariya ko ndamubona. Uwo munsi nararimubwiye arambwira ngo araritsindiye iryo zina. Sokuru ngiye kwa nzamutse nje kumubwira ko mama yabyaye, yahise ambwira ngo wite umwana ngo Nyiranteteshwa, ngo niryo zina ngo Imana yampaye. N'ubu ngubu twararifupishije tumwita Teta, ariko ryavuye muri ubwo buhanuzi bwa sokuru. Ndashima cyane kubw'icyo kintu. Rero hari ikintu kimwe nshaka kubwira mukuru wanjye na mubyara wanjye b'imfubyi, nanjye ndi imfubyi kandi twese turi muri uru rugo rwa sokuru. Ntimugire ikibazo na kimwe, sokuru yapfuye ariko Muyomba arahari. Muyomba ni umubyeyi. Uko sokuru yatureze, uko twamufataga, njye sintinya kumwita papa. Ni ukuri pe, kandi abyumve. N'igihe ntazahamagara ngo Muyomba, nzahamagara ngo papa, kandi bizaba binyuze. Nta munsi n'umwe nzumva ko ndafite umubyeyi hano mu Bwagiriza. Nzaza kwa papa, Muyomba ni papa, babyara banjye ni basaza banjye, kandi 100% twishimire twishikiranaho, nta kintu na kimwe tuzabura twese. Kandi abari bafite agahinda ko mu mitima kagenda gashire, umubyeyi wacu arahari. Nanjye indoro yanjye ndaza kuyimushikiriza. Murakoze cyane. Barakoze cyane abo kuvuga bose bagize neza. Hanyuma je ntazi icyo bivuge, ni ugutegura ihuzu, tuzategura ihuzu ya muzehe, ya shangazi, kabuzukuru. Murakoze cyane. Yesu nashimwe batoreka kuvuga barimo bindeze n'abana baravuga mara naje je kusa murihangana yuko nijewe mukuru mu buzukuru ba sokuru. Murumva n'igihe nashatswe niwe nasanze mukaba wa mbere mukeba wanje, murumva sinoreka kumuvuga. Ndavuga ibitandukanye n'iby'abandi bavuze babivugiye. Icyo nzi gusa nuko Yesu ari sokuru ari mu ijuru, tuzamusangayo, kandi sokuru yari intwari kuko mubizi. Ndashima Imana ku bantu bangana gutya bose aba Yesu yagiriye neza bakazifata ku mugongo. Imana ibaheze umugisha. Ni ukuvuga ngo sokuru icyo muvugaho si ikindi. Sokuru yari umubyeyi wanje kuva nubatse urugo karushinga. Yataba sokuru mu by'ukuri simba narubatse.